Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Tugiye kurabira hamwe biriko biragenda biba n'amakuru tugiye kubashikiriza ngaha tufashijwe n'umutama uherereye mu bice byo mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, ugiye kudusigurira ibiriko biragenda biboneka mu bibanza bitandukanye mu micungararo ndetse no mu mitumba ikikije igisagara cya Buvira. Turaza kandi no kurabira hamwe ibiriko biragenda bikorwa ku bubanyi n'amakungu. Mutama wiriwe neza? Bwana mumenyesha makuru. Yego twiriwe neza, tugarutse kugira ngo tugezeho abadukurikira amakuru akomeye arebana na opération de ratissage igikome bikomeje kugenda bigaragara hafi y'igisagara cya Uvira nyuma yo kwagaragaye panike zo ku rwego ruhagaze gute? Nukuvuga ngo ubu tuvugana panike ziri ku rwego rwo hejuru kubera yuko mu minota mike ushobora no kujya kumva igice kimwe kinjiye mu buryo budasobanutse. Turaza kandi kubabwira defense approfondir uburyo bwo kwirwanaho izasarambwe ziri gukoresha ndetse n'ubwo FARDC yashyizeho mu gisagara cya Uvira kugira ngo bashe gukumira icyari cyo cyose gishobora guhungabanya umujyi wa Uvira. Turaza kandi kubabwira position avance mu bihe bice polisi avance zirimo ziragaragara cyane mu misozi miremire ikikije Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi Kivu y'Amajyaruguru naho harimo haraba imyiteguro karabutaka cyane ku gisirikare cyane cya Kongo FARDC ndetse nakohereza ingabo nyinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo gutabara. Turaza kandi kubabwira api logistique ya FDNB na FARDC tubabwira ubufasha bw'ibikoresho bakomeje kugenda bakira. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye ngahi Bujumbura aho bikomeje kugenda biribonekeza ko ari ihungabana rikomeye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bibera mu bice bya Mikenke, Rugezi, Minembwe aho byifashe gute? Bimeze nabi cyane by'umwihariko ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abanyamurenge baracyatanga reklamatio zo ku rwego rwo hejuru bavuga yuko ngo barambiwe nuko babona hari gutegurwa intambara ikomeye cyane, ariko kandi byongeye kudogera kubera ko hari abazarenda bamaze kurasa amasasu menshi cyane mu murenge ahantu hegereye urusengero. Nibyo koko turaza kubabwira ibikubera kuri accident attack mu bice bya Bijombo, Ndondo, Minembwe, Mikenke, Rugezi, Fizi. Turaza kandi kubabwira unité de réaction rapide FDN FARDC bamaze kohereza he? FDN ubu tuvugana batangiye n'ubundi kubikora kubera yuko mu bice cyane bikikije ikiyaga cya Tanganyika biri gukomeza kugaragara cyane. Turababwira kandi artillerie mobile zikomeje kugenda zijyanwa mu misozi icungamiye Uvira bikaba bigaragara ko bari kwitegura kurwana bikomeye. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye arabana n'umutekano bw'amunsi bw'abanyagihugu. Mutamu tuyaherehe ku mupaka Kavimvira kubera yuko ndetse no mu mujyi rwagati muri Uvira hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye cyane. Sinzi nimba yongeye ndakomeje kugenda nkohereza amafoto ndetse n'amavideo. Yego situation yifashe nabi cyane ariko kuri porte ngahazi igihe Kasenga habereye ikintu cyitwa imyigaragambyo karabutaka ubutungana noneho nta nubwo ari gahunda gusa n'abaturage barimo barigaragambya hafi neza ya Sale de Orione de Kasenga havugwa amasasu akomeye cyane ndetse abaturage biriwe mu muhanda route nationale numero 5. Yego ibi byose rero bikaba bikomeje n'ubundi kugenda bigaragara muri iyi Uvira mu gihe bavuga yuko umugabo witwa General Gafita nawe bari kwamagana, ariko kandi nanone bamwe mu bakora mu nzego z'ubutasi ubwo ndavuga John Wape ndetse
bo bakavuga yuko ngo ibi byose ngo birimo biraterwa n'umutwe wa M23 ngo niwo ngo ushobora ngo kuba uri guteza akavuyo muri uyu mujyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo wenda nta bimenyetso simusiga bari gutanga ariko communication rwose iri gutanga iravuga neza yuko ngo ari uyu mutwe wa M23 ngo ubu ni uburyo bukomeye cyane ngo bajya bakoresha bwo guteza akavuyo ngo mu bice abaturage barimo. Yego. Noneho rero ngo kugira ngo bagaragaze yuko hakenewe ngo ubutabazi. Yego. Ariko koko wareba ukabona uyu mugabo witwa General Gashita ntabwo bamushaka. Abaturage bakamejeje bikomeye cyane mu kanya ndimo ndeba n'ikiganiro kimaze gutangwa n'umwe mu bayobozi bahagarariye abanyamurenge b'Uvira. Yego. Avuga yuko bamerewe nabi bikomeye cyane kandi ko Yego. Uzamukiye kuri kilomero ya kabiri n'ubundi ni wa muhande w'international numero 5 ariko nabonye mu gihugu cy'u Burundi uba winjiye muri R4M4 ngo ni bari international y'u Burundi numero 4 simbizi hafi neza na poste frontière doka zinzira naho n'ubundi humvikanye amasasa ariko kandi hari n'akavuyo k'abaturage benshi cyane bari gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Ubwo rero imyigaragambyo kandi yongeye kugaragara tuba n'abakinaga biyari baza gusohoka bifatanya n'abazalendo n'ubundi ngo ni ukwamagana umugabo witwa General Gashita. Bambaye ibintu by'ibishara abandi bambaye bafite icyo wakwita nk'amatankarite yanditseho ko ngo badashaka Gashita ngo arugiye cyangwa se asubire nyine ngo aho yavuye. Urumva rero ahitwa za WhatsApp, kuri WhatsApp naho habereye n'ubundi rasana naho hakunda kuba hari urubyiruko rwinshi cyane Yego. wafunze uyu munsi bimeze nabi cyane. Birakomeye cyane za complexe scolaire victoire ntabwo zigeze zikora. Urumva ko bimeze nabi cyane. Yego nibyo ni umutekano ukomeje kugenda uhungabana hari mu gihe kandi ni wari kare naho urugamba rukomeye. Hari amakuru tumaze kwakira. Nta kibazo yatubwira agusha kuba bijyanirwa nawe wenda ngiye mfite watubwira tukumve uko bimeze. Amakuru nakiri aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025 mu gace ka Warikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda zikomeye z'intambara yakomeje kugenda ifata indi ntera hagati za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'abarwanyi ba AFC bikaba kozanyijo bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya M23 nkuko amakuru ari kuva mu nzego z'umutekano bivuga iyi mirwano ikaba yaturutse
ku gitero cyagabwe n'abarwanyi b'abazarendo mu duce twahitwa Maremo Mpati ahitwa Bibwe aho bagambiriye gusubiza mu maboko yabo turere tumaze iminsi tugenzurwa n'izasambwe. Iyi mirwano rero ikaba ikomeje cyane cyane mu gace ka Impeti ku gace gaherereye Kisimba hafi y'igisagara cya Pinga cy'ingenzi cyane ku rwego rwa gisirikare kuko ari inzira nyabagendwa ifasha mu kugenzura umuhanda huza Walikale Masisi ndetse na Rucuru. Abaturage bari hafi yaha baratangaza ko kuva mu masaha ya saa 4 z'igitondo humvikanye imbunda nto ndetse n'amasasu menshi Almerudre ziri kuraswa hagati y'impande zombi. Amwe yagize ati ntitwari twigeze twumva urusaku nk'uru kuva AFC yagera aha mu mezi ashize. Birasa nkaho urugamba ruri gukomera kurushaho uko byagenze byatangajwe n'umwe mu baturage ahitwa Pinga. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko intego y'abazarendo ari ukubaka igitutu, ari kuzana igitutu kuzasarambwe no gusubiza mu maboko yabo uduce dutandukanye tumaze iminsi twigarurirwa n'izasarambwe. Umwe mu bayobozi bo mu nzego za gisivili muri Walikale yagize ati aba barwanyi b'abazarendo barashaka kugaragaza ko nabo bafite imbaraga mu karere kandi ko batazemera ko AFC ikomeza kwigarurira ibice byinshi. Jean Marie umuyobozi w'izi ngabo zishamikiye ku baturage asanzwe ari umwe mu bayobozi b'ibikorwa byo kwirwanaho by'abaturage Force d'Autodéfense bikunzwe kwitwa Wazalendo. Kuri we guhatana na AFC mu duce twa Mpati na Maremo akavuga ko ari intambwe ikomeye mu kurinda ubusugire bw'abaturage bo muri ibi bice. Kuva AFC yakigarura uduce twa Mpeti na Bibwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 hakomeje kugaragara ubushyamirane bukomeye hagati y'uyu mutwe n'indi mitwe yitwaje intwaro urimo Wazalendo. Ibyatumye abaturage benshi bava mu byabo, bamwe bahungira mu misozi yitwa Kisimba abandi bayerekeza Pinga. Kugeza ubu amakuru ava mu baturage aravuga ko imirwano yateye guhungabana k'ubuzima kuri rubanda. Bamwe bari kwirukira mu mashyamba kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Ababyeyi n'abana bato nibo bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane bizaguhungabana k'umutekano. Agace ka Walikale kamaze imyaka myinshi karangwa n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke. Uretse AFC hakorera n'indi mitwe itandukanye yitwa ndetse nitwaje intwarimo Mayimayi n'indi mitwe yama muri ibi bice. Ibi bituma aka gace gafatwa nka kamwe mu turimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe rero mu bakurikiranira hafi biri kuba akaba yishuye ko kuri ubu n'ibikoresho by'urugamba bikomeje kugenda byegerezwa bino bice kuri buri ruhande. Ngayo nguko rero nibiri kubera Walikale Mutama watujyana ku zindi axe nawe ukatubwira ibiri ko biragenda byibonekeza. Izindi axe rero abantu banyemerere muri iyi minsi turajya twibanda muri ibi bice byo muri Sud Kivu, ariko kandi nanone ntibyanatuza gusimbukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Yego, kubera ko ngubu mu kanya maze kwakira amakuru y'amakamyo y'amamodoka yavanye abasirikare muri Kibira National Park y'igihugu cy'u Burundi. yego, bivugwa yuko bamanutse mu bice by'ahitwa Busiga bakaza bagaca mu bice bya Musigati, ariko aho ngaho ngo bari batigenda n'amaguru birumvikana. yego, bafatira imodoka mu bice by'ahitwa Buhororo bamanukira za Bubanza, ubwo ni kuri route nationale nimero 9 mu gihugu cy'u Burundi. yego, Amakuru maze kwakira kandi nuko bambwiye yuko bakigera Gahongore ngo bamaze amasaha agera kuri 6. yego, ndetse ngo ku munsi w'ejo bakaba bararaye ahitwa Mitakataka cyangwa se Bonini kuri ICP hafi na kaminuza. yego, nuko ubu tuvugana rero ngo n'ubundi bakaba barimo baza berekeza ahitwa umuhanda ngo batagomba gucamo kuko bashaka guhingukira neza za Gihanga. yego, bashaka guhingukira za Gihanga noneho bakamanuka ibice by'ahitwa Majambere, ahitwa Bukenyeza, ahitwa Ninga, Buringa. noneho rero bakaba ari bo ngo bazahita bamanukira ahangaha neza ahangaha ngo bazahita bava mu modokari. yego,
binjirire mu mashyamba y'ahitwa Rukaramu, babe binjirira neza mu Gatumba rero ubu ngubu bazaba barangije kugera n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niko navuga, kubera ko barashaka kuzahingukira ahitwa Kawezi. Ubwo ni hafi n'iki kibaya cya Ruzizi, uzamukira ikibira ndako Kiriba na Runingo yo muri n'ubundi yo mu Banyamurenge. Ibintu rero bishobora none kuzamura intambara ikomeye cyane. Ni amakuru ya deployment Karabutaka amaze kumva nyine aturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwe mu bakurikiranira hafi nawe ibyo muri kiriya gihugu tumaze kuganira mu kanya. Urumva yuko rero Uburundi nabwo bwakabuje mu by'ukuri amaguru. Yego. Ari mu bwoko bw'Abanyamurenge, bivugwa yuko ngo bashobora kuba nyine uyu munsi babatatswe mu mago yabo, bavuga yuko ngo uyu Gasita ngo ashobora kuba hari abandi basirikare ngo yazanye. Yego. Ngo bari mu mago ngo y'Abanyamurenge. Ngira ngo urabizi ko mu minsi yashize bari banababwiye ngo bagomba kuvamo muri uyu mujyi cyangwa ngo bakazahava bahohotewe cyangwa bakavamo nabi, nyine nibwo buryo bakoreshaga. Yego. Ubwo rero uwo mumama rwose yakomerekeye cyane, ndetse n'umugabo we n'umwana we. Binavuga yuko inzu yabo ngo bashatse no kuyitwika, ariko FARDC igakomakoma. Yego. Ndetse n'abasirikare b'Abarundi bari aha ngaha. Ikindi ntabwo Wazalendo barimo baremera yuko uyu mugabo rwose ngo yaba yahavuye. Batangiye gukwirakwiza amakuru yuko ngo yavuye muri ibi bice akerekezwa ikintu. Yego. Ariko bo ngo ingenza zabo ngo zigaragaza yuko atari yahava. Ubwo rero uburakari baracyabufite bwo ku rwego rwo hejuru. Bivuze ko bari kumuhigira hasi no hejuru cyane rwose, bari kumuhigira kubura hasi kubura hejuru, ibintu bishobora kuza no guteza ahubwo impagarara zo ku rwego rwo hejuru muri uyu mujyi. Mbese ntabwo umutuzo uri buze kugaruka, ahubwo igice kimwe hari kuvuga nk'amasasu, bamwe bagatangira no gutekereza yuko umutwe wa M23 ngo waba winjiye. Usibye ko bamwe batanatinya kuvuga yuko hari igihe ushobora kuboneraho ukaba wakwinjira, bitewe n'uko nyine aba Wazalendo bakomeza kugaragaza neza yuko bari kwica abantu, kandi nyine urumva ni ibibazo bikomeye cyane. Umutwe wa M23 ndetse na MLDP twirwaneho bashobora kuza gufata nk'urwitwazo rukomeye cyane rwo kwinjira mu mujyi, bavuga ko baje kuwutabara, kandi nyine urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bishoboka. Biteye ubwoba rero ku ruhande rwe. Yego, mbere y'uko uri buze kutujyana mu bice byo mu Rugezi tukarebera hamwe ibiri ko biragenda bivugwa, ndetse n'imirwano ikomeye yahabaye kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, ndagira ngo unyemerere mbere ko nyine uza kutujyana yitwa Biraro Mbiri na Rugezi. Tubanze tubwira abadukurikiye ibijyanye n'ibya Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Samia Suluhu Hassan yoherereje Kisekedi intumwa, ndetse hari n'inyandiko ikomeye yamushyikirije. Ubwo turagaruka tujyana mu Rugezi tubwira ibyabaye. Ni amakuru avuga ko ku wa kabiri ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icyenda 2025 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania wari uzanye ubutumwa bwihariye bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan. Bikaba bivugwa ko rero Mohamed Thabit Kaombo, intumwa idasanzwe iturutse muri Tanzania, yasobanuye ko yazaniye Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubutumwa bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yavuze ko Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan aha agaciro gakomeye umutekano no kwinjizwa kwa Kongo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba nk'inkingi y'iterambere ndetse n'ubufatanye, nkuko bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa.
akaba rero avuga ko ibi biganiro ku mpande zombi byagaragaje ubushake bwo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwa politike, ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Intumwa ya Tanzania yashimye uburyo yakiriwe na Perezida Tshisekedi, anemeza ko umubano wa Kongo na Tanzania ushingiye ku bufatanye bwa politike, ubucuruzi n'ubutwererane muri diplomasi. Tanzania iri mu bihugu byihuse mu gusaba ko habaho agahenge k'agateganyo no guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo nyuma y'uko igisagara cya Goma kigaruriwe n'umutwe w'izasarambwe mu kwezi kwa mbere. Tanzania kandi yagaragaje ko hakenewe igisubizo cya politike mu maguru mashya kugira ngo intambara yere gutera ibibazo bikomeye mu baturage benshi bari bakomeje kugenda bava mu byabo. Kwiyongera k'umutekano muke muri aka karere byari bikomeje gufata indi ntera, kuko byose byashoboraga guhungabanya ubucuruzi bw'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'akarere ndetse n'ibiyaga bigari. Biravuga ko hakubiyemo n'ibindi bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izasarambwe, ariko kuri ubu ngubu bitaratangazwa bitewe n'impamvu z'umutekano. Umutama ndagira ngo rero utujyane mu rugezi naho utubwire ibiriko biragenda bihavugwa ndetse n'ibinibonekeza kuri ubu. Rugezi rero, Rugezi mu by'ukuri ni agace nako kamaze iminsi kumvikanamo ikintu cyitwa indwano zo ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko bigaragara neza yuko koko abanyamurenge batorohewe. Umunsi umwe usanga ari MRDP twirwaneho iba yataka igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'abarundi bari muri ibi bice byegera ahangaha, ariko undi munsi ukabona yuko abarundi ndetse na FARDC aribo bagambirira bikomeye cyane kuza kugaba ibitero kugira ngo basubize inyuma uyu mutwe wa MRDP twirwaneho ndetse na M23 kuko bigaruriye ibi bice, mu gihe bo bavuga yuko ari ibice byakabaye bigenzurwa na leta, nubwo ari ibintu bitoroshye. Kuri uyu munsi rero abantu baribaza ngo ko bumvishije imirwano n'ubundi yavuzwe byagenze gute kandi ni uruhande rwagabye igitero, ese bifite ubuhe buremere? Yego, duhido nido. Wazalendo nibo bazindutse batera ibisasu. Iyo mvuze Wazalendo ubwo mbabwira abantu yuko ari byahuriro n'ubundi rya FARDC, Wazalendo nyine nako FDNB ndetse na FDR tutibagiwe n'abacancuru. Iri huriro rero ryagabye ibitero, ntabwo ari udutero ushuma rwose, ni ibitero. Yego, uko ni mu duce twa Rugezi muri Kivu y'Amajyepfo, mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa teritwari ya Minembwe, ariko nanone bikavugwa yuko ngo MRDP twirwaneho ariyo yagenzuraga n'ubundi ibi bice. Ni ibice yerutse gufata nanone ejo bundi, ariko ibifata bivuga yuko ngo abarundi bisubije inyuma mu buryo buri strategique ngo bazagaruka bariye umwanda. yego, nuko uyu munsi rero abasirikare babwo n'ubundi ngo bari bitegeye cyane, biteguye ko n'ubundi ashobora kuza kugabwa ibitero. Amakuru mfite uko ibyo bice wenda ntabwo umunsi byo byabashije ko umuntu abigiramo, ariko tuba dufite ababidukurikiranira cyane. yego, ambwe yuko ngo bazindutse batera ibisasu ahitwa ku Ihene ndetse no mu nkengero zaho, ndetse n'agace kitwa mu Cikacika. No ku munsi w'ejo ngira ngo twabibabwiye yuko hazindukiye imirwano ikomeye. yego. Wazalendo rero ngo nibo mu by'ukuri bakomeje kwataka bikomeye cyane, bataka ibitwirwaneho n'ubundi yatangiye ari ibirwanira abanyamurenge kwirwana, ariko ubu ngubu noneho ngo nabo bafite gahunda yo kuzagura imbibi z'igihugu, ngo ni igihugu cyose. Yego, barwanya bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo binavugwa yuko ngo hari drone y'ingabo n'ubundi z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yateye bombe muri Rugezi ndetse no muri Mikenke. yego. Uyu munsi rero n'ubundi ngo yagarutse, gusa bwo ngo ntabwo yabashije gutera ibi bombe, kugira ngo ni nayo twavugaga kare, byavugwaga ko yendaga guhushwa, yahushijwe nako, ariko usibye ko hari niyo twumvishije ko yarashwe, ariko tutaramenya ngo ni iyihe. Bamwe banavuga ko ngo ari iy'umutwe wa M23. yego, kandi ari imirwano yumvikanye cyane mu gace kitwa Puezero, ndetse yongera no kumvikana mu bice by'ahantu hitwa kwa Murima.
ubwo rero urumva ko ni ibintu bitoroshye, ntabwo ndamenya rezilita totali iyo byabaye, ariko biravugwa ko mu impande zombi mu by'ukuri zatakanye bikomeye cyane. iyi wazalendo y'abasivile nayo bigaragara yuko ibidafite imyitozo ihagije. hari amakuru nakiriye y'umwe mu babikurikirana wabwiye yuko ngo bayambuye intwaro, ariko nanone ngo igice cyari kirimo abarundi benshi nanone ngo byari bikomeye cyane bimeze nabi, ku buryo iyi twirwaneho nayo ishobora kuba yahatakarije. ariko ni amakuru mu by'ukuri ntarabona yose ngo bimeze gute, kuko n'amagingo y'angana n'ubundi hari bite bari barimo bambwira yuko ingabo z'uburundi zirimo zirakururamo ngo ikimashini cyane rwose ngo cyarashwe, ariko ni ngishye burundu. ubwo urumva rero bashobora no kukirepara bakaba bakora intambara ikomeye cyane. ni ibintu mu by'ukuri bitoroshye. Yego nibyo Mutama, reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi duhite tubihuza n'ibijyanye n'Uburundi uri kuvuga kohereza abasoda benshi. ubwo turagaruka n'ubundi duhite tujya muri Nord Kivu utubwira Warikare, Rucuru, Rubero n'ahandi hatandukanye naho akomeje kugenda yibonekeza ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere. Amakuru ariko aradushyikira avuga ko amakamyo menshi y'igisirikare cy'u Burundi n'ibikoresho biherutse kugaragara muri centre yahitwa Kaburantwa mu yahoze ari intara ya Cibitoki akomereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. abaturage bo muri Buramatwa muri zone Buganda barasobanura ko mu mpera z'indwi heze babonye byibura amakamyo arenga 30 atwaye ingabo z'u Burundi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku mugambwe CNDD-FDD yambuka ikiraro cyaho kiri ahitwa Kuvurugurutwa n'ahitwa Societe y'Abashinwa. imbonerakure zoherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikaba zaratojwe n'abarimo abo mu mutwe w'inyeshyamba w'Abanyarwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi. abakurikiranira hafi bibera mu Burundi bahamya ko mu batojeje izi ngabo harimo umutwe w'iterabwoba FDLR ushinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. icyerekezo cy'abasirikare ni ibice by'imisozi miremire n'imigufi y'iminembwe bisanzwe bikoreramo abagenzi bibafitanye isano n'ingabo za leta ya Kongo FDLR na wazalendo mu kugaba ibitero ku banyamurenge no mu rugamba bahanganyemo n'imitwe irimo MRDP twirwaneho. umuyobozi w'uro rya Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025 yabwiye abamenyesha makuru ko mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo hoherejwe ingabo z'u Burundi imbonerakure FDLR wazalendo barenga 12,000 kugira ngo bitegure ibitero simusiga. umunyapolitike Moise Munyarugabo wabaye umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko ingabo z'u Burundi ziri muri iyi misozi zirenga 10,000. ati hari ibigo zabo bamaze gucukura indake aho barwanira insinzi uwo bategereje kurwana nawe. ingabo z'u Burundi zikorera byeruye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva muri 2022 bw'ubutegetsi bw'iki gihugu n'ubwa Kongo bagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare. aya masezerano yavuguruwe mu kwezi kwa gatandatu 2023. ubu butegetsi bwumvikanye nako ingabo z'ibihugu byombi zizatangira kurwanya ihuriro rya FC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko iyi ntara ntiyahiriye abasirikare b'u Burundi kuko bamwe bagiye bamburwa ibice bitandukanye abandi barahagwa, ndetse akaba ari abantu benshi bakomeje kugenda bakurikirana ibiri kuba bakaba babigarabonamo nk'ikibazo gikomeye. Mutama rero ngayo nguko hitutujana mu majaruguru utubwire byifashe gute muri ibi bice bya Warikare kugeza ubu. agataha ariko ntabwo ndimo ndakumva neza cyane, ariko ndimo kumva gahoro amakuru y'umuntu yakwerekeza muri Masisi. Yego Masisi ubu ngubu harimo haravugwa igica n'agahenge navuga kadasanzwe kurikije ibyaranzwe ku munsi w'ejo. agace kitwa Kazinga, agace kitwa Ruke, agace kitwa Bawubo, nyuma y'imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za FM23 ndetse na wazalendo. yego
amakuru ndi kwakira ndetse yewe hari na bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kuyandika ko ntabwo biherukayo cyane, bavuze yuko hari ituze ryagaragaye kuri uyu munsi ku wa gatatu, igenekerezo rya gatatu Nzeri, ni mu mujyi wa Kazinga, Ruke ndetse na Bawubo, ubwo ni ahitwa muri Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi, ni agace gaherereye n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo rero hari humvikanye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko amakuru aturuka muri iki gice rwose aravuga yuko iyo mirwano yari yatangiye impande zombi mu by'ukuri ngo zarahuye rwose bari kuri patrouille, ubwo bakoraga irondo cyangwa se bivuze mu Runyarwanda muri kariya gace, nuko bararwana bikomeye kuva mu gitondo bagera mu gihe cy'isaha umuntu yavuga z'igicamunsi, ariko ngo biza kurangira buri ruhande umuntu yavuga ko ngo rwagize ubwoba kuko nta rwigeze rusunika urundi, ahubwo abaturage bari batangiye guhunga. Uyu munsi rero ntabwo igeze hasubira kumvikana imirwano mu makuru dufite, bavuga ko impande zombi zasubiye inyuma. Nuko rero muri aka gace ka Bawubo abaturage bo ngo baracyafite ubwoba ko bashobora kongera kuba imirwano, ariko nka Kazinga na Ruke ngo biragaragara neza yuko abo muri Wazalendo bigiye inyuma cyane rwose. Yego. Rero turakomeza kugenda tubakurikirana abantu tubabwire uko bimeze. Andi makuru nayo muri teritwari ya Warikare uvuga ko mu by'ukuri impande zombi ngo zirimo zegereza frontline ibikoresho ndetse n'abasirikare, ariko by'umwihariko muri iyi minsi ngo buri mpande zose zikaba zitumbiriye bikomeye cyane ngo umujyi watinda uri muri kibuga cy'indege, bamwe bati 23 ishobora kuhafata, abandi bati ingabo za leta ntabwo zatumye hafata. Ubwo nabyo mu by'ukuri turacyabikurikirana gatanu ku kandi, nta makuru naho adasanzwe yaba ariyo usibye n'umwanya. Andi makuru rero bwana mumenyesha makuru. Yego. Biragaragara neza yuko rwose ibyo bibazo byakomeje kugenda bigaragara i Burundi byarangije kugira neza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ubu tuvugana ndakumenyesha yuko hari amakuru twarangije kumenya y'ubwato bwari butegereje ibikoresho bituruka ku kibuga cy'indege. Yego. Ariko ubwo bwato bukaba bumazemo iminsi igera kuri 3. Yego. butari bwabona ibikoresho byagombaga kuzana, kubera ko ngo icyo kibuga cy'indege habaho jamming bituma ibikoresho byagombaga guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni Kinshasa bigabujumbura bitahagera, bitewe n'uko ngo batinye ko isa n'isaha gishobora kuba cyahura n'ibibazo bikomeye cyane cyane ibibazo by'umutekano. Yego. Ubwo rero turacyakomeje gutegereza ngo tuze kubabwira wenda makuru twamenya, kuko ayo mato bivuga ko rwose amaze iminsi 3 ku cyambu ategereje yuko yashyikirizwa ibikoresho bizanywe n'imodoka zivuye ku kibuga cy'indege. Reka dukomeze amakuru yacu mbere kuri buze no kutujyana ahandi. Unyemere tubanze tuvuge amakuru ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Rwanda, aho RDF yihanganishije umuryango wa Lieutenant General Kabandana witabye Imana. Reka turebe izo RDF itangaza, ubwo tureta tuza tujyana no mu bindi bice ugenda utwereka ishusho y'ibiriko biragenda byibonekeza. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwihanganishije umuryango wa Lieutenant General Innocent Kabandana witabye Imana kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo ry'indwi kwezi kw'icenda 2025 azize uburwayi. RDF yatangaje ko Lieutenant General Kabandana yitabye Imana azize urupfu rusanzwe mu bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe. Amakuru igihe itangazamakuru ryamenye nuko Lieutenant General Kabandana yari amaze iminsi yivuriza muri ibi bitaro. Mu itangazo RDF yashyize hanze yakomeje ivuga ko yihanganishije umuryango we ndetse yifatanyije nawo muri ibi bikomeye, ati naruhukire mu mahoro.
Lieutenant General Kabandana yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka w'1990 aza kuba umwe mu bagize urare mu kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda 2022 nibwo President Paul Kagame yazamuye Innocent Kabandana mu ntera mu ipeti rya Lieutenant General nyuma yo gusoza inshingano ze muri Mozambique oyoboye ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Yitwaye neza abasha kuba yatanga umusaruro muri izo operation. Natwe tumwifurije iruhuko ridashira. Mutama komeza utujyane mu bindi bicu dushusho y'ibiriko biragenda byibonekeza. Nukuvuga ngo yego mu bindi bice cyane ibice byo mu misozi miremire y'Umurenge niho umuntu yakwibanda cyane bitewe n'amakuru arimo aragenda ahagaragara. yego Situasiyo ikomeje kugenda igaragara yuko mu by'ukuri abanyagihugu cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kugaragaza yuko bafite impungenge zikomeye cyane bitewe ngo n'uburyo babona yuko bashobora kuza kugirirwa nabi. yego kubera yuko mu bihe bitandukanye bari kubona ikijyanye no gutegura intambara kiri kuba ku mpande zombi. yego hari imijyi iteganye n'amashyamba. yego ayo mashyamba arimo aragenda agaragaramo ikintu cyitwa gutegura, hagashyirwamo amakampu. Wazalendo zakomeje kugenda ziba nyinshi, hari kajugujugu bivuga yuko iherutse kuza ikagwa mu ishyamba nanone izanye ibikoresho bivuye Kisangani. yego Amakuru kandi nanone akavuga yuko hari Antonov nayo iherutse kuza, ngira ngo uribuka ya Antonov iherutse kuza igakora impanuka. yego hari indi yaje yikurikiye mu cyumweru gishize nayo twari tutaramenya ngo yazanye ikiriko amakuru aravuga yuko yazanye abandi bayobozi b'urugamba. yego buriya uyu mugabo General Gasita afite indi kuru bazanye iyo yahise yingukira direct neza ku mirongo ya mbere y'urugamba. yego ariyo yaturutse nayo Kinshasa abandi bagaturuka Kisangani. yego ubwo rero mu by'ukuri ibyo byose ni amakuru arimo aragenda agera mu banyamurenge cyane kuko nyine ngo twirwaneho ari wo mutwe muri iyi minsi ubangamiye bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'abarundi muri iyi mirwano batangiye kugira impungenge yuko isaha n'isaha bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane k'intambara karahutaka. yego ubwo rero nabyo ni ibibazo bikomeye cyane. abantu bafite ubwoba hano muri Mikenke, abantu bafite ubwoba za Runundu, abantu bafite ubwoba mu bice bya Rugezi ndetse no mu bice bya Karembe na Kasete, mu duce twa Hayang hose bimeze nabi cyane, bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane ukurikije uko abaturage barimo baragenda babivuga. ariko nta muturage birakura mu bye ngo azinjye ahunge. Bokereka imirwano yerutse kubera mu ndondo ya Bijombo. yego niyo yagize bamwe ivana mu byabo, ariko nanone ntabwo bavuga yuko bahuye n'ibyago wenda bakataraboneka cyangwa se bitigeze baho, kuko ngira ngo wenda nubwo nawe umenyera akaba ariko ukurikije imirwano yari iri mu cyumweru gishize ugakurikiza n'iyari iri ubu ngubu, iyo mu cyumweru gishize nibwo niyo yari ikomeye cyane. ariko nyine byo ntabwo byigeze bibuza abaturage bamwe kwideplasa nyine bahunga bava mu bice bimwe bajya mu bindi. ku bijyanye n'umusada waba uri gutangwa ngaha ndavuga military support, byo bihagaze gute kugira ngo twumve uburyo ki uburemere bw'ibiri kuba uko bihagaze? byo byifashe gute? biri gukunda ko uruhande rwabasha gukora deployment? ni ukuvuga ngo cyane ntabwo bavuga yuko support iri kugaragarira kuri front line ku bijyanye n'intambara yo ku butaka cyangwa se infantry wall. yego ahubwo biri kugaragara neza yuko hari kwiganza mu bijyanye na coordination na organisation. yego kubera yuko urumva nk'izo ndege zirimo zirahaguruka zirazana abayobozi b'urugamba, ntabwo bari kuzana nyirizina umubare munini w'abarwanyi ku buryo buri ruhande bavuga ngo rurimo ruradeployinga. yego
amakuru dufite nuko niyo twurwanaho na M23 hari abashyitsi niko babisa ariko byanga bikunda bafite aho bahuriye n'intambara bivuga yuko baherutse kwakirwa hano mu misozi miremire y'Umurenge. Yego. Ikindi kandi military support ziri kugaragara ziri tekinolojike cyane kubera yuko urabona ko ikoranabuhanga ryatangiye kwifashishwa ndetse no kwiyambazwa ku rwego rwo hejuru. Yego. Bivuga yuko abacacu b'Abanyakolombia rwose ngo neza bamaze gutoza byibura abasirikare ba FARDC bagera kuri 200 mu bijyanye no gukoresha neza izi radio communication. Yego. Kandi wabonye ano drone control zimaze kugera ku mirongo ya mbere y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyaruguru zigera kuri 200. Kwari bavuga ko ibyo bikoresho hari igihe biza ariko bidafite abayinga mu kubikoresha. Nicyo aba bacancuro barimo barakora biranavugwa yuko hari n'abandi baje mu minsi yashize kugira ngo warumvishije yuko hari ibirombe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kwinjirwamo n'amasosiyete aho ngabo nabo bohereje ngo abahanga mu bijyanye no kuyobora drone za security drone zicunga iby'umutekano. Urumva rero ntabwo bavuga yuko ibintu mu by'ukuri biri ku rwego rworoshye. Ku birebana na reaction ziri gukorwa abaturage baba babivugaho iki? Se baba babibona nk'igisubizo cyangwa ikibazo imbere y'amaso yabo? Ni ikibazo gikomeye cyane nubwo wenda ibingibi ari ibintu bidapfa gusobanukirwa n'abaturage totalement ngo bamenye ngo biravaye birajya hehe. Yego. Ariko nanone ukurikije ngo bagerageza gukurikirana imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye baremeza badashidikanya ko hashobora kuba hagiye kuba intambara karabutaka ndetse intambara ishobora kuzatuma bongera gufatwa ibice byinshi cyangwa se nanone abantu bakongera no kuva mu byaba ari benshi. Yego. Dusangize mu majyaruguru byifashe gute? Mu majyaruguru ya Kivu cyangwa muri y'Amajyaruguru muri rusange wazamukira za mwabiriya bice Karehe Kavumu gakomeza ukaduha ishusho kugera na Warikare. Ni kuvuga ngo situation mbere na mbere yari iragamye iyo ku rwego rwo hejuru ni muri ibyo bice by'imisozi miremire y'Umurenge ariko nabone. Yego. Bikuyeho ko hakomeje kubaho gupagura cyangwa se kurinda umutekano nyine mu buryo muri tekinolojike bufite efikasite mbese ku ruhande rwa M23 cyane cyane nko mu bice byo muri teritwari ya Karehe n'ubundi Kamere. Yego. Na Kabare ari nayo igaragaramo ibi bice byegeranye n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yego. Hari situation nanone yongeye kugaragara kandi nanone muri teritwari y'Ijwi aho naho ntabwo umuntu yahirengagiza kubera yuko byavuzwe yuko hari imyitozo karabutaka ku mutwe wa 23 urimo uratanga ku bijyanye na Marine Force. Ngira ngo wabonye yuko muri iyi minsi barimo barubaka force ziri ku rwego rwo hejuru. Urugero umuntu yatanga n'ingiri ya polisi ya AFC wabonye yuko ari polisi navuga yuko ifite uburenganzira bw'abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twari dusanzwe tuzi. Yego. Situation ikomeye Bukavu ntabwo hakiri kuba cyane bijyanye n'umugizi bwa nabi ariko byose biraterwa na organization karabutaka yashyizweho na M23 nyuma yuko ngo hari abarundi bari gukora ubutasi karabutaka barigize abasivile. Abarundi rero nabo basigaye bafite ubutasi karabutaka ngo harimo abari rwose muri Bukavu. Yego. Dukomeje umwana tugakoresha ubwato bwa Emmanuel kuko nibwo bushobora kutugeza i Goma. Yego. Ukunda gukora muri ibi bice nubwo hari n'ubwa gisirikare biri kugenda bivuga ko bukoreshwa. Ikiyaga cyose kiriho uburinzi karahabutaka mu buryo bugaragara kubera yuko hari amakuru avuga yuko FARDC nayo rwose ngo yari yaratangiye kumanura abarwanyi baturuka muri biriya bice by'amashyamba yo hejuru ya Goma ngo bakaba bashaka kwerekeza Sud Kivu mu buryo bw'ibanga rikomeye. Yego.
rero tukagenda tukinjira Goma naho bugizi bwa nabi burakomeza kuba ariko ntabwo bukabije cyane, usibye ko barusarura mu nzu urumva harimo n'ababyitwaza bakiba, mu by'ukuri atari ukuvuga ngo batangaga kugaba ibitero ku baturage. Tugiye muri Masisi naho navuga yuko situwasiyo itameze nabi cyane, usibye ibice byegeranye na za Walikale muri biriya bice bya za Nyabyondo n'ahandi niho hakomeza kugenda hagaragara udutero ushuma twa hato na hato. Yego. Ndetse noneho rero twakwinjira mu bice bya teritwari ya Rugero, urabona yuko ari ibisanzwe nta situwasiyo ibangamye cyane, usibye amakuru numvishije yo ku munsi w'ejo hafi n'ikiyaga cya Lake iki cya Edward kigiye hafi na Uganda, bivuga yuko habaye rwose ubugizi bwa nabi, ariko nabwo ni ibisanzwe byo muri DRC. Yego. Hari amakuru nanone twamenye rero yo muri Walikale yo akomeje mu by'ukuri kugenda anabakasamutwe, niko navuga, kubera yuko mu bihe bitandukanye arakomeza kugaragara deployment y'impande zombi, yaba gisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ahandi hantu tutavuze situwasiyo yaho ni mu gace ka Katanga. Yego. Katanga aherutse kugaragara impanuka ya train cyangwa se gari ya moshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Yego Mutam, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana umenyesha makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.